Walau Menteri ka kampo yeng u Amit Shah ulalong u bakloi ban jubab ya baro ki jingkeli hayeng darbar thawan Henry ka seng Kongres hapo ka jingalam u Rahul Gandhi kamsham la aila satya ya ka darbar bakan yat bet da ka bapinthut da kumni kumtai man la kasngi kenno u General Secretary ka BJP Meghalaya u ba wan kit bok poshna habakran shikila pathai kubor ha kasngi baar Uba po snawang hakabaningkong Rahul Gandhi uladawa ba menteri bapet ya kapuli puti udharmendra pradhan uday ban eno akam nangta uladawaru badai banyatai halor kanit hayeng dorbar bat ka sarkar tang bakala ailat banyatai ya kanikaphang Henry kawanra sundan daki kendon ki bapirking shushu ya karukam penlong examen hakari Ulaong baka sarkar kalashim kia halor kejinglat tu kejingkeli haki eksamen bahe bat kalapan kiau ya kejingpen shitam lada lap ya kibale bakla. Oleh thuru banadu balas dang ya kador liur hau banai naitung ke sarkar kalaplit lut kilat kilinti bandan kejingatai halor kimat ki babun khamtam haban wanra shushu iki an bepher kibadan kam hapo kari Henry kaliang persha balayalam da keseng Kongres kam shamla ala satya. Kani kapin pausha ya kejingle bom setnyau jang keseng Kongres bat kejing bomburam shu ya ke yeng kentang jang kari ke parlimen ha ka ba kinya ki jutang kim dan dor shu namar kejingle arsap jang ke Kongres hapo kejingalam u Rahul Gandhi. Ulakan thoru bah Delhi men badang yaki ki samla puli halor ke jinglat tu ki jingkeli kanin keseng Kongres kalapin I baka yang ringkat bat ki samla puli Henry ha ke jala Jharkhand baka senshar lang bat ke JMM pan keju hi keseng Kongres ka khabrup khamat ha ke por baki samla bayaki halor ke jersi thongkam jong ke JPSC ki sha bom sha tit bat sha siat tiagas Ulaong bakane ke penpau sha ya ke jing arsap kinong yalam ke seng Kongres ki bakloi ban yalam bakla ya ki patba wat ban pensau tho bakla ru ya ki an bapher jong ki patba tang ban bu re yala ki jing duna jong ki Hajaka bakin long kita ki dokhat liang persha ban ailat ban dan ke jingatai hapo ke yeng dorbar thause ke seng Kongres bat Rahul Gandhi ki phat yamram penban kumta kum ke seng BJP ulaong baka dawa ba Rahul Gandhi bat ke seng Kongres ki de ban panma mardor ne ki phatba kari halor ke jing yalam bakla jongki bat ke jing bom ailat ya ka parlimen bakan tre kam kat kum ko rukam ke badai namar tang beserwa e kapor serwaru ka pisa khajna jongki phatba namar ka parlimen ke de ke jaka banyata ye ke jing e jongki phatba tang ban pinkul mar basa khoi kumbakwa ka seng Kongres hai jing khot I bakutki mulai kadan ke message nak kalian parti bang ko kanai kam tam ha gawi di bagi jinjang kita bertanya ko parlimen tikum bafi ba warla menteri ki kampo yin u Amit Shah ulalong bakloi banjuba ya borok ki jingkeli hayeng dorbar thawan nai ka seng Kongres apa jingalam jong Rahul Gandhi kam shimla ailat satya ya hayeng dorbar bakanya chkmat bakanya bet daga bebentot kumne kumtai man nakasni ningkong Rahul Gandhi uladawa ba menteri badipet ya kam puli puti Dharmendra Pradhan udeban ino kam nangta uladawa badai ban yatai halor kanit hayeng dorbar bat ka sarkar tang bakala ailat ban yatai ya kanika phang Henry kalawara sundon daki kendon daka an ka bapurking shushu ya ka rukom pelong eksamen hato kari berakawai ka sarkar kala shimkha halor kani ka jinglat tu jongki jingkeli jongki exmen bapher bat kalapin kiru ya ka jingpen shitam ladalap ya ibabakla nado pasdang ya ka dorbar liur au banai naitung ka sarkar kala plelut kilap kilinti bandan ka jingatai halor kimat ki bapher babun bat khamtam habanwara susu iki an kiba dan kam hapokari Henry Nagalyang persya balayalam na kaseng Kongres kam shimla ailat satya kani ka penpau shai ka jingle bam sitnyong jong kaseng Kongres bat ka jing bamburom shu ya ka yeng kentang jong kari ka parlimen hakaba kinya ki jutang kim dan dorsu namar ka jingle arsap jong kaseng Kongres hapo ka jingyalam u Rahul Gandhi ka fine di kala he na tha ka spokuro nang tha ka imprisonment period kala nang kilambol na dokumen kami kita kiba leak dari question na tha ka investigation kala ya klai kala don lejing syakem mungkin babun nga tha ngindar kam na patay kata ngin karam be have di ba phang ba
kajing ba mailat jong seng kongres ban bahkan ya ke parlimen bahkan trekam ke parlimen kalong kajing nong ya kari prokoy namar ke parlimen hi kediga caka kano kono yang dapat tawaan hi kediga caka kabangin ya tai ya kijing jeng ba ya kat laban ladai kata caka la pentut penwet mang nak sini tengah trai kanum la banong kota bang sui sejar tiki ba jeng kedi kedi sutu ba kajing arsat jeng seng kongres kapolong ya ki bakin nya Tingi kumta ku mengilabu ke cepat yang Rahul Gandhi ba menteri ki kampo yang ulong bekloi mencuba dia berok kita kejengkeli begidan ke wanum pet yang ran nang yang ba face ya kita debate berok tiba masyarakat keluar dari ki samla pule halor ke jinglat tu ki jengkeli por ka nit ka seng kongres kala peni baka yang ringkat di samla pule henai ha jelat Jharkhand baka sensar lang bat ka Jharkhand Mukti Morcha ka ju hi ka seng kongres ka khaprep ki khmat ha ka por ki samla ke khi lor ka jerse tungkam jong ka JPSC ki sha bom ki sha tet bat ki sha siat tear gas ka penpau shai ya ka jing arsap ki nongelam ka seng kongres ki pakloi ban yalam bakla ya ki pajba bat ban penskol thu bakla ru ya ki an ba pher sha ki pajba tang ban buri ialah ki jing duna cuki harjaka bakin long kita ki khot yang persya bai ban ailat bandon ke jingatai hapo ke yang dorbar pausi ke seng kongres bat Rahul Gandhi ki pet yam rem penban kumta ke seng BJP kum ke seng BJP ngidawa na Rahul Gandhi bat ke seng kongres hi berakoi baki di ban tangma ki pajba jongari halor ke jing yalam bakla jongki bat ke jing bam ailat ya ke parlimen bahkan trekam kat kum kirkom ki badai ka badai namar amtang bak serwa kapor henry ke serwa ka pisa khajna ju ki pagba namar kamap ka parlimen ke diga caka ka bagantang banyatai ki jing ju ki pagba amtang ban su pentumar basak hoy kumbakwa ka seng kongres kat pi sampal ya baki samla kali dehangta bahadin bahalagan kujingi jantan mantan ba kalawang lam bidani gamat banitai ke parlimen bat hadin ke jingatai lawara lu kita ki anda perking susu lada don kenu ke jinglet tu ke jing pelat tu jingli lani kinu kita ibapo habede bat ka lawai tu di sana teruskan tak singkir kada ulo kita government kala snap ningkong kila demand ban pak design yo education minister ka sarkar ka yang kata tu education minister design hadin busmo tu ba kani ka jingli ki kamla ban syat islam ula shimi ka moral responsibility but ula resign but ka sarkar ka asim khel hadu kata ban ora senan ka ang ka perking susu bangalum jasu nang ni Jadi anu kita bawa